Siyabuya ke babukeli bayo iDream on TV igama lami ndingubalungile amlulamele Mbabala ndingolapha eMzimkhulu namhlanje silapha ku-annual tourism festival apha eMzimkhulu endaweni yaseKoki kusindwe ngoba emthole kumnandi kunjeya because umeya wethu wenza izinto zenzeke namhlanje silapha to explore on that day into yokubana xa sithetha ngamahashe sithetha ngentoni and how people do unlock ama potentials wabo using lento abanayo namhlanje sizobe si-explore around trying to see into yokubana kwenzeka ntoni eMzimkhulu kule weekend yi-weekend enkulu ibahlale. Let us go and see ukuthi kwenzeka ntoni. Mameli bayo iDream on TV into yokubana silapha we are trying to understand into yokubana kwenzeka ntoni ndinosisi apha endiva kuthiwa unezikhunyu zakhe kudala ebheja sisi unamalini ngoku wineka ngaphi uluzeka ngaphi ndisaluze kanye mntanam but I've won 3 times. Yes, yolala kwakho nditya imali namhlanje. I have won 3 times. Umasipala next year can indaba yokubheja be formalized. Abantu bayayithanda. We should open opportunity. It's a nice game. We should socialize. Nathi siyakwazi ukufunda ukuthi obapha bojoki who are the best. They are from Kokstead, they are from Dundee, they are from Umzimkhulu. So for them to improve, funeka sibabhejele. All right, usisi wethu apha yasixela into yokubana we have people from all over. Sisi ndiva mahemhem apha uba wena ungukhansila wakwa Ward 16 and you also form part of abantu abayiplanileyo yonke le nto. Yes. Under the leadership of the Honorable, the First Lady, Umamu Mayor, we were planning this program, but it is close to her heart in the biotourism. And as Umasipala, we've seen ukuthi kukuphi kufuneka improve khona, but we promise you next year, watch the space. Next year it will be big and wild because i-vision kaMasipala is to make sure ukuthi ngo-2030 bonke i-economy yethu is viable. And as you can see here, uMasipala kenza nga-catering kunabantu abadayisa ukudla so that bangakwazi ukuthi bakhuphuke. So ke iyancedisa kakhulu this program indaba ye-tourism izokhuphuka and abantu we are appealing to them ukuthi benze isiqiniseko ukuthi bayathunga basidayisele bayapheka bazodayisela abantu abalana. Next year we are looking forward to ukuthi bonke osomabhizinisi abancane they should be here selling to us. Ndiyabulela kakhulu kuKhansila uMafula TV. Let us go and check uba kwenzeka ntoni on the other side. Thank you so much. Hey bethunana ndiziva ndimkhulu namhlanje because ndime ecaleni komuntu omkhulu kakhulu one of our artists ubhuti wethu uSkweletu. Namhlanje he will be taking us through in terms of this tourism festival into yokubana kuye ithethe ukuthini and what is he looking forward to achieve kuye yonke lento eyenzeka apha bhuti Skweletu. Ninjani sisi? Ngiphilile bhuti wami uyaphila wena? Ngiyaphila na. Hayi ndimkhulu man namhlanje ndime eca komntu. Please tell us usayiniwe ngubhuti omkhulu kakhulu ubhuti uKhuzani kwi-industry yakwaMaskandi. Please tell us bithethe ukuthini lonto leyo. Namhlanje you are back home uzoperforma ithini lento ye-support oyifumanayo ekhaya and again ithini lento yakho yento yokubana usayiniwe ngumculi omkhulu kakhulu esimhloniphayo kwi-industry yakwaMaskandi. Ukusayinwa kuyinto engithokozise kakhulu ngoba kuchaza ukuthi nathi siumzimkhulu esikwenzayo kuya recognizewa ngaphandle. So kuyasithokozisa kakhulu nokuthi ngikwazi ukuthi ngibuye ngizobizwa emcimbini wangasekhaya kuyangithokozisa kakhulu ngoba lokho akugcini ngokuthi ingenxa ukuthi mhlawumbe uSkweletu khona azokuthola kodwa kusinikeza ekuthenini nendawo yangakithi kwi-profile iyavela ukuthi uMasipala noma u-Arts and Culture noma eyiphi lo department esibizile iyakwazi ukuthi ibe ne-access ukuthi ithi give back to abantu abakwi-community abenza.
Okay, bhuti ndiyabulela kakhulu. Kukhona ingoma edumileyo pha ku TikTok ethi likhaya lami elikhaya. Usixelele bhuti wami, what message are you sending kubantu abatsha, because you're also motivating me usebenzisa le ngoma into yokubana one day our situations will change, akuzuhlala kufana. Ithini into kwakho into eyayisengqondweni yakho when you were writing the song? Isizathu esenza ngibhalele ya ngoma kuukuthi ngiyazi ukuthi njengoba sibantu abasuka endaweni zasemakhaya sifike siyosebenza koGoli eThekwini kanjalo, uthola ukuthi uhlangana nabantu mhlambe abazokujaja ngokuthi uma sowenza ukuthize mhlambe ngoba kunabafowethu abantu besebenza basebenzela ukuthi bagqoke kahle, uyabona into ezinjalo. So lonto lo igcina isiba affecta ngokuthi manje umuntu uvele abuke i-background yakho ukuthi uphumaphi, akhohle ukuthi yonke into inesikhathi sawo, because awungeke wakho umuzi ungagqokile. Bhuti wami, hayi inkulu kakhulu le into ndixelela yona namhlanje. Ndijonge abantu abatsha abalapha abancinane, siyathemba into yokubana siyi-Dream On TV we will send le message osinikeza yona injengoba injalo. Bhuti siyabulela mani, siyazithoba, siyabulela ube khona kwishow yethu. Siyabonga kakhulu ukuthi ngime nomuntu omhle kangaka eduze kwamanje, siyabonga. Mntana sekhaya bethuna nditsalwe into yokubana ndiyabona uba abantu baswenkile, ndiqonda mani kangema andinawuze ndiyenza imistake yongangeni kweli gumbi. Igama lam nandi nguAmlu, ndithetha nosisi ba uNomalungelo Dlamini. Ndithetha nosisi Nomalungelo Dlamini. Sisi wam ndiyabona uba unxibe kakuhle, ndifuna ukwazi into yokubana unxityiswe ngubani? Ndizinxibisile. Alright, sisi wam, you are a fashion designer. Ithetha ukuthini le nto yefashini and nalo mcimbi iblenda njani, ihamba ithini mani? Ifashion iyahambisana namahashi cause iDurban July yasemzimkhulu ngoSeptember. Yes. Alright sisi wam, kubo bonke abantu abathungeleleyo i-motivation yayo yonke okanye do you actually try to design something according to mhlambe indlela ofilisha ngayo okanye iminingi okanye uthini, or you just design mhlambe out of your own head? Wenza njani xa udesignayo? Into ebalulekileyo Mina ifashion sisinto engiphuma nayo nje suka kukhokho wami iza kugogo umama seyikimi manje, so isekhanda lami nje into engiyiphilayo, ngiphila ifashion. Alright, so bangaphi abantu mhlambe, did you manage to make any money for abantu mhlambe obathungeleyo apha ekhayeni okanye are you looking forward into making sure into yokubana wonke lo muntu lapha uyawubona, uyawuthanda umsebenzi wakho, uyawumarketa, then next time uyabanxibisa? Yes, i-aim yami nje namhlanje ukuzoshow offer abantu bangibone ngikwazi ukudayisa. Alright, all the best sisi, ngicela undithungele yami lokho nami mani ndike ndiswenke ndifane nawe. Ngiyabonga, khululeka usekhaya mawula. Alright, thank you so much sisi, ndiyabulela kakhulu. Ngiyabonga. Alright, thank you. Ngisanibonani, igama lami nguPlaza kodwa ke ngisuka eMaritzburg. Sila eMzimkhulu sizogijimisa amahashi. Sibuka lo ile event, sibuka inomehluko omkhulu kakhulu njengoba besikhona last year. Sibuka kulo nyaka ngibona ukuthi ukuthuthuka kushintshile kakhulu. Ngakho ke sithi kuMasipala waseMzimkhulu sicela ukuthi kuloko okwenzile namhlanje sicela ukuthi ungadinwa nangelinye ilanga, sicela siphinde futhi basenzele, basibize noma singapheleli singoza kwethu khona oza kwethu abangekho ngokuba kunemijaho emininganyana, kodwa ke siyethemba ukuthi ngokuzayo boba khona. Alright, bhuti wami siyabulela kakhulu ngokuthetha kamnandi kangaka ngendawo yangu. Ungandikhwelisa ihashe lakho torho? No, sisanginankingi kodwa ngicabanga ukuthi uzofuna ukuthole ibhlukwe uzokwazi ukhwele ngalo. Alright, I think nami ndizawuboleka next year, ndizawube ndireyisa ngaye lona. Ngubani igama lakhe? Uhlokoloza. Ndizawube ndihamba ngohlokoloza nami next year. Bhuti siyabulela kakhulu mani ngokufika endaweni yangakuthi. Ngiyabonga kakhulu, nathi niphile, ngicela niphile nje, ngiyasathokoza kakhulu. Alright, thank you so much. Tata wam, ulapha ecaleni kwam namhlanje and ndiva indaba ezinkulu into yokubana wena uwinile apha kulo mncithiswano wamahashi. Hayi ndiwinile sisi. Uwinile tata wam, uphuma unamba bani? Number 2. Okay, ikhona mhlambe into eke yakuvezela into yokubana uza kuwina namhlanje, usuke ekhaya uzithembile okanye into ekuthathe izo surprise? Hayi bengazi bakufanele ngiwine ngoba ihashi liyafidwa. Alright, uthi tata because uyayisebenzela into yakhe, ihashe lakhe uyalifida, uyiqonde esasuke ekhaya into yokubana lizawumenzela umsebenzi omkhulu. Tata wam, ndifuna ubuza kuwe into yokubana ithetha ukuthini wonke lo mdlalo, ithini le nto yale tourism annual festival, ithini kuwe? Kumi inikwa umdlalo ukuthi sifundise abantu bethu ngencubeko yethu yamahashi ukuthi ayasenza silale ehotela ngenye imini, siyalala futhi.
ngawo lamahashi ukuthi ke nabantu abethu bawathande ngoba nathi siyawathanda lamahashi. Alright, uthi utata mazibuyeleni embu, mazibuyele masisweni, ufuna sifundiseni abantwana bethu izizukulu zezizukulwana ngento yokubana lento esinayo singabantu abamnyama singayisebenzisa isithathe isibeke integrator heights. Tata wam, siyabulela kakhulu. Ndithetha notata ubani kanene sibongo? Ngutata uSonzaba. Ngutata uSonzaba. Ke tata wam, siyabulela kakhulu. Enkosi. Somlomo wethu omkhulu walapha eMzimkhulu Municipality. Namhlanje sicela ukuzothetha nawe. Sizama ukunderstand into yokubana xa beniplana lo mcimbi benifuna mhlambi ukuachieve ntoni because siyawubona umcimbi mhle, abantu bajabulile, kuyabhiyezwa, sinama-artists wethu, sinayo yonke into. Sabona sisi, lo mcimbi lona sisi, it's all about ukukhulisa umnotho waseMzimkhulu through i-tourism nokuveza nje osomabhizinisi esinabo njengoba sibona ke kukhona nabezengqephu ukuthi nje sikhulisa abosomabhizinisi bakithi bakwazi ukuthi nabo bavele ezweni ukuthi eMzimkhulu bakhona abantu abakwazi ukwenza izinto. Somlomo, ndiyabona uswenkile namhlanje, uncintiswa ngubani? Okwangoku sancintiswa yi-Miles Fashion kodwa ukhona usisi engixoxe naye Friday bayidolobheni wathi hayi uzimisela kodwa akancinibise ndibe nje. Hayi nantsaki into ethetha ngayo. Uthi uSomlomo wethu igoal yabo is only one, kukhulisa umnotho waseMzimkhulu, imali yethu ijikeleze kuthi before sibe siyayikhuphela ngaphandle. So siyambongela kakhulu usisothethe naye into yokubana aqhubeke akuswenkise sibonakale sinoSomlomo omkhulu. Siyabonga kakhulu sisi. Enkosi. Tata uMalanda, njengotata ohloniphekileyo kwindawo yethu yaseMzimkhulu, siyakwamkela namhlanje kwi-TV yethu ekuthiwa yi-Dream TV. Tata, sicela ukukubuza into yokokubana kuwe xa ubona imicimbi enjena, kukhona abantu abatsha, kukhona i-art, kukhona abantu abazi-fashion designers, kukhona abantu aba-involved kwizinto ze-sports and stuff like that. So ithetha ukuthini kuwe yonke le nto yenzekayo namhlanje as a businessman yaseMzimkhulu? Ngiyabonga sisi wami kakhulu. Uyabona lento engiyibona namhlanje ngiyibona ibalulekile kakhulu. Okokuqala ngiyabona ukuthi zonke inhlobo zemidlalo ezenza ukuthi abantu bename bajabule zikhona kulomcimbi okhona. Okwesibini ibalulekile into eyenziwa umkhandlu wethu ukuthi iqoqo umphakathi uthola ukuthi uyozijabulisa nayo yonke into ngoba lento eyenzekayo ikhombisa ukuthi ibathatha abantu ekuhlaleni bangabi nento abazayenza, lento edala ukuthi i-crime rate yaba phezulu kakhulu eSouth Africa ngoba abantu bengenayo into abazayenza like umsebenzi, kodwa nabekwazi ukuthola la bengangcebeleka khona bename bathola ukwakheka babone bikusasa lisekhona. Tata wathetha kamnandi. Siyabulela kakhulu to have you namhlanje as iDream TV. Kubo bonke abalapha sine-fashion designers hoping that ukhona umuntu nawe mhlambi omchongileyo oza kuthungela kwabo bantu balapha eMzimkhulu so that i-economy yethu ikwazi ukujikeleza phakathi kwethu sonke singabantu baseMzimkhulu. Ukhona wena wakho somchongile umuntu oza kunxibisa? Ndimbonile noma ngaba ndingamazanga igama lakhe ngoba ndiyathanda ukunxiba sisi. Hayi ke ndiyamazi utata wami usonka ukufa, so ithi lento uMzimkhulu is taking amathalente abantu to greater heights. So nami ngenye imini ndizawufika ndinganxibanga le mpahla, ndinxibe impahla endiyithungelwe apha ekhayeni. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela nami kakhulu sisi, keep it up. Thank you so much. There's a saying that says when you are empowered you empower. So namhlanje sesiyibonile kumama wethu, the first female apha eHerigwala to become a mayor. Umama wethu oqala apha eMzimkhulu to become a mayor. She's organized all the beautiful things esizaziyo kusukela Friday, Saturday, namhlanje silapha eMahasheni. Mama wam, there's this 3-day annual festival eyenzekayo eMzimkhulu. Ithetha ukuthini kuwe yonke lento in terms of economy, in terms of young people,
in terms of our arts and culture, our sports, because namhlanje silapha ngoku kwi-sport samahashe. Ithetha ukuthini, how did you guys come up with this as abantu basemzimkhulu? Le event kuthina isho ukuthi sipromote i-tourism kahle kahle ukuthi emzimkhulu sinezinto ezihle eziyamagugu wethu. Siqale Friday sane parade siveza nje isintu sethu sasemzimkhulu. Sabuya Friday sane galadina ebesilungiselelo somabhizinisi ngoba i-economy yasemzimkhulu sifuna inyuke njalo nje. Saphinda izolo besinama spinners izolo sane hiking. Wonke umuntu sifuna wonke ama sectors asemzimkhulu lowo khona onekhono noma linjani ama artists wethu siyathanda ukuthi siwaveze ngalenyanga kaMandulo sibonise into ezigugu kithina njengoba sihlanganise nabamahashi nje namhlanje. Uyasibona nje siswenkile sibahle. Siyafundisa ukuthi nabathungayo siyabapromote. Le ngubo engiyigqokile le ngayithungelwa uZizikazi Ngcongo owumthungi wasemzimkhulu nje ovelele. Sifuna ukubaveza nabo wonke umuntu onekhono ukuze i-economy inyuke kufanele avele simbeke kwibalazwe. Umcimbi nje bawukanjalo nje weekend yonke bekumnandi emzimkhulu. Alright ma, I heard into yokubana even your hairstylist umuntu okwenza makeup and your nails ngumuntu walapha emzimkhulu ngumuntu waseHerigwala. So mama sicela usicacisele uba ithini lento yakho nokusebenza nabantu abasha because siyayibona man, it keeps on happening and happening. Yayenzeka boleli khanda lami leli ngilenziwe lapha ya uThabiso stylist. Insipho zami ngenziwe untathu. Yabona nje bonke abantu basemzimkhulu fanele amakhono abanawo ukuze economy inyuke kakhulukazi abantu abasha. Sibabeke bayi-priority yethu emkhandlweni ukuthi isente sinalo sizolispenda kubona. Alright mama siyabulela kakhulu because siba nesi stigma esisho into yokubana when people are campaigning bacampaigna bathi bazawusenza i-priority. Mama ndicela ukubulela kakhulu because siyayibona nyani intuthuko ikhona emzimkhulu and one of the people esithethe nabo uthi hayi i-level ithandwa phezulu kulonyaka walomcimbi. Unyaka ozayo ke izoba phezulu ngaphezulu walonyaka. Besaqala bekusayi-warm up siyeza asikafiki la sifuna ukufika khona. Alright mama siyabulela kakhulu. Again there are no caterers ezisho ngumasipala. Ithini lonto, what was on your mind? Bazothengisa nabo sithabeze nokudla singapheki thina. Bathengise nje simane sithenga kubo sibone ukuthi bapheka kanjani benzani. Ngidle ishwama emnandi kabi nje eyakhiwe osomabhizinisi bethu abaphekayo basemzimkhulu. Mama siyayibulela inhliziyo yakho sana. Kuchiwo xa kuthiwa xa kukhokhele amanina izinto ezininzi ziya unlockeka sesiyibonile namhlanje. So siyabulela kakhulu, qhubekeka phambili. We will keep on supporting as abantu abatsha and abantu basemzimkhulu. Enkosi kakhulu. Nabonga nami. Thank you. Okay, angibingelele kubabukele emakhaya. Igama lami Ndumiso owakaMadlala, ngivela eAvbhobho eXhobo kwibranch yaseXhobo. All right. But Ndumiso siyabulela kakhulu sisho into yokubana namhlanje nifikile nazoba part and parcel of this beautiful event. Nenza show into yokubana aniyekile event ingaphumelelanga na injector imali zenu. So meaning that nina as Avbhobho you don't only take but you also give back. So please tell you ukuthi ithini mhlawumbe istance senu when it comes to corporate social responsibility as we see today. Sisimpela ngivumelana nawe, asithathi kuphela kodwa siyabuyisela ebantwini. Mozobheka kwibhena yethu sesishintshile from Avbhobho we are here for you but sesithi Avbhobho Mutual Society. Lokho kusho ukuthi zonke izinzuzo asinabo abantu abangaphandle esishare kanye nabo but sishare nama clients wethu. So emicimbini efana nalesi siyajabule kakhulu ukuthi sizobonakala phakathi kwama clients wethu and nawe ayakujabulela lokho because awagcini ukubona Avbhobho ngoba eze officeini lethu ayasibona nathi sikanye nawo ezintweni ezifana nalezi. Siyathokoza kakhulu impela sisiwami ukuba ingxenye yalento. Siyajabula umzimkhulu uyathuthuka and ama clients wethu amaningi wala emzimkhulu. That's why mesithola ithuba elifana nalesi siyafisa ukuba khona sibe kanye nabo.
Mbukelo weTrimon TV sihambe sime nabantu abakhulu namhlanje ndime notata uMia olapha naye emjarhweni wamahashe. Utata uMia ngugcwanini usibewu andithi ngutata indoda enkulu yasebukhosini ngundaba ezithatha wam. Ndiyakubulisa namhlanje. Ngiyathokoza mntwana kwethu nami wena ungibulisa nami ngiyabulisa kuwena. Alright, besithetha nomntwana indodana yakho yasebukhosini. Umntwana simbonile into yokubana wenza iwonders ngehashe eli ujivaza. So yebo mntana kwethu kunjalo, cha nami ungithokozisa kakhulu ngoba ngiyacabanga umdlalo wakho oqala lona eqala nje ukuzodlala, kodwa ke ekhaya uyena nje lokho el-trainer. Oh, umntwana nguyena olikhuthalele ihashi el-trainer ebonisa into yokubana une-interest kule nto yokujarha kwamahashe. Uqale nini ukuveza i-interest yakhe umntana? Cha, into nje akhule nayo ekhaya, into nje yasekhaya ngoba even ngokuphakela uyena waphakelayo benomfowabo baphila nje ngawo amahashi. Even before baye esikoleni baqala baphakela amahashi bese behamba baye esikoleni. Alright, tata wami siyabulela kakhulu. So ithini i-future yomntana xa uyijongileyo in terms of amahashe? Nisuka kweyiphi indawo nini? Sisuka eBergville endaweni yasothi ngaphansi kothukela. Ngicabanga umasipala wethu uKhahlanga. Umasipala kusho ukuthi umasipala wethu omkhulu uthukela. So ngapha entabeni zoKhahlamba. Yey, usuka kude uthando lwethu notata wakhe balapha namhlanje bazosijabulisa nathi eMzimkhulu. Umntana simbonile esenza iwonders. Tata ufundisile man. Siyabulela kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu sisi, ngithokoza kakhulu. Ndaba ezitha. Ngiyabingelela sakazi wami unjani? Into engayisho besizokwenza nathi umbukiso ukuze abantu basendaweni basazi njengomakhelwane, since uFodi wethu kuyena oyidolobhe lakhelene noMzimkhulu. Kahle besokhangisa ngeemoto zethu esinazo size kucela nesupport kubahlali nokuthi abantu basazi ukuthi sikhona ngoba sakhelene nje. Nathi siyajabula ukuthi abantu beze bazothenga kufishane nathi kunokuba abantu baze bancame kuyathenga emadolobheni akude, kodwa sibe sikhona. Kahle injongo nje ukuzocela isupport okukhulu kakhulu. Mamkala, welcome to iTrimon TV. Ndibona usonke kangaka sana, ngicela ungixelele into yokubana unxityiswe ngubani waphi? Ngiyabonga. Ngizinxibisile sithandwa, ngihlanganisile nje. Okay. Yes, kodwa as Umzimkhulu Municipality njengoba bawubona i-fashion show beyikhona la inqephu. Besizothi ngoba bekune fashion show sathi nathi ake sithathe uhlanganise nje into ekhona ku wardrobe wakho. Ngoba sifuna ukuthi eMzimkhulu lo Durban July wenza ke Durban July simbona la eMzimkhulu. Kwezayo sabe senxitshiswe abathungi bethu inqephu. Besazokhombisa nje nathi ngoba bebeqala ukuzokwenza i-fashion show. Kuloko kuzayo sabe sigqokiswa yibona abathungi bethu ngoba sifuna ukubakhulisa local community development. Ama-crafters wethu beyiwona asithungelayo asenzela yonke into efanelekile. Oh, thank you so much mama. Siyabulela kakhulu mamkala ngento yokubana nibe ngabantu abazingcingi ezinhle kangaka into yokubana nithi come up with the event enhle kangaka and eyikhulisa i-economy yaseMzimkhulu. Ninxibe kakuhle nibahle nisonkile ninuka kamnandi. Thank you. Siyabonga kakhulu sithando. Besizinxibisile kule game kodwa ngiyathembisa kwezayo ya next year so besigqokiswa abathungi bethu. Bakhona nje bebenza i-fashion show la sesibabizile kusasa nje ukhona ezobezosikala uMadlamini. Sithafike lapha ema-office azosikala sithungele asenzele nje ngoba kufanele kube yithina sibasupportayo before basupport abantu bangaphandle. Ngiyathembisa na kanjani ngonyaka ozayo ngoba besiqala le fashion show sake sathi ke umuntu akathatha okungqonywana okunokunye okukhona kwi-closet yakhe, kodwa ngonyaka ozayo sabe siqhokiswe abathungi bethu inqephu abasikela inqephu. Sicela jikeleza. Bethunana unxibe kakuhle sithandwa sami. Unxityiswa ngubani uthungelwa ngubani? Usisi Zanele waseMzimkhulu othungela ngakwaTepa. Kusisi Zanele waseMzimkhulu othungela ngakwaTepa. Wayungathenganga impahla eDurban okanye eJoburg man? No, bengengikwazi ukuyothenga eThekwini ngoba ngifuna ukukhulisa umnotho waseMzimkhulu nosomabhizinisi abancane baseMzimkhulu. Okay, uthi umama it's all about ukukhulisa osomabhizinisi bethu singumZimkhulu. Sithenge into yasekhaya, sinxibe ekhaya, ikhule ekhaya before ibe iyafika kwezinye indawo. Mama, siyabulela kakhulu ningayeki ukubasupporta abantu baseMzimkhulu. Siyanithanda kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Umhle uyabanda usisiqeda sisi uyithenge phi lana uyithenge phi lana? Ngithenge kubhuti ozenzayo olapha eMzimkhulu. Uvame ukupaka lapha ngase-library. Uyena ozenzayo ndayicela kuye ngoba ndibona ukuthi unekhono lokuzenza izinto zesintu. Ayihambi yodwa ihamba newisa lakhona lobuhlalu. Ilokho yona siyithatha phi le ilokho yanifanele kangaka le lokho uthini lanto? Ndithungelwe ngusisi owumthungi wala eMzimkhulu naye, kodwa ke ngokokuthi ethuthukisa umsebenzi wakhe usehambe wayohlala eGoli. Yila esezama khona ukuthi izinga lomsebenzi wakhe libe kwilevel le oyibonayo yombhaco engiwugqokile. Siyafisa ukuthi bonke abosomabhizinisi bethu basekuhlaleni siba support ngoba uhulumeni wethu yasho ukuthi lento economic development fanele iqale ijikeleze khona la ekuhlaleni before siphume siye kwezinye indawo, kodwa umnotho wethu asiqale siwakhe khona la ekuhlaleni ukuze sikwazi ukuthi sikhulise indawo zethu ngoba siyabona uMzimkhulu seyidolobha elincane elisakhulayo ukuze amabhizinisi wabantu abasha akwazi ukuthi aye phambili ngoba ngikhohle ukusho ukuthi lo muntu okuyena obengenzela lento sewumuntu omusha. Siyafisa ukubona abantu abasha ba-own amabhizinisi ngendlela efanelekile, bakwazi ukuthi bafikele kuma-levels afanele, bakwazi ukuyokompitha nama-national crafters ukuze sikwazi ukuthi nathi eMzimkhulu sinemikhiqizo efanele. Njengoba ngisisho ngisithi lo ebengithungela ingubo useseGoli, okukhomba ukuthi likhona ithuba lokuthi abantu abasha bethu baseMzimkhulu bakhule. Ngiyabonga kakhulu sisi. Nosisi olapha ecaleni kwethu igama lakhe ngusisi Sithoka oyi-fashion designer. Sisi Sithoka usuka kweyiphi indawo apha eMzimkhulu? Ndiyabulisa sisi, ndisuka endaweni yaseMarhwaqa eMzimkhulu. eMarhwaqa yindawo ezilali. Wena as a fashion designer isuka phi le nto because abantu basezilalini siyabelieve into yokubana into ye-fashion ayiyonto esiyame ngayo kakhulu. So where did you get all this inspiration into yokubana uqale ukuba yi-fashion design? Lento nasi sibalungile isuka ekutheni isuka kuwena ngaphakathi ukuthi uyithanda kangakanani ukuba mhle, uthanda kangakanani unxiba kahle. Isukela kuwena nje ukuthi uvele uyithande kwakekukhuleni, ukhule umuntu othanda ukwenza imisebenzi wezandla. So mina bendiyithanda umsebenzi wezandla beziziningi izinto bezizenza, but le yokuba umthungi iyona endayibona ukuthi iyaphumelela. Nje ndiyithande kakhulu lento eyenzeka lana sisi ngoba iyasifundisa ukuthi lezi zinto esizibonela kude sizibona ko-TV, esizibona koThekwini, sizibone zenzeka nala emakhaya, ekuyinto engakhuthaza noma womphi umuntu owumthungi ukuthi makasondele la kuthiwa kwenziwa izinto ezinje khona kube izinto abaqhelana nazo ngoba la khona amahashi no-fashion designer usuke evele ezoba khona. So ndifunde lukhulu nje and kukhona enye into ke ndiyivile ikhulunywa la uhlelo lwa next year. Ndifuna ukuthi ke wonke umuntu owumthungi amehlo akhe ahlale wathe nje kula mapage wakwamasipala abone ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi. Babukele bayo ke iDream TV isekwandim lo ubalungile amlulamele wakwambabala. So namhlanje njengoba silapha sizobukela umncintiswano womjaho wamahashe. Sesigqibile ke besizokwenza thina apha ekhayeni. We have learned so much into yokubana umasipala wethu ikhathalele kangakanani i-economy yaseMzimkhulu, also uwathuthukisa kangakanani amaphupho abantu abatsha. We have seen ama-performers wethu, we have seen that we had poets, we had abantu be-fashion designing, we had people art where they were crafting their own things bezobukisa. Also we're here sibukela abantu bezobonisa ngamahashe wabo. So siyabulela kakhulu into yokuba umasipala wethu ukwazile ukusidibanisa. Thina siyi-Dream TV besilapha sizovuya sizobhiyoza nani. So ke na next time sicela ningasilibali ezintweni zonke enizenzayo. Don't forget to like our Facebook page Dream TV on Facebook, Dream TV on YouTube. Kubalulekile into yokubana sinibone nathi siyi-Dream TV into yokubana nisithanda kangakanani ngokusifollowisha na social media pages. Mna ke igama lam ndilantombazana kaMthuthuzeli eligqibela. Thank you.